ubuntu n'amahoro bibe muri mwe biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Neema, amani kutoka kwa Bwana wetu iwe nanyi katika jina la Yesu Kristo. Ikaze mu kiganiro Healing Jesus Campaign. Karibu katika kipindi cha Healing Jesus Campaign. Omwumva ni Apostle Oponsa Imana kuva mu ishengero Holy City of God Temple, Kenya, Nairobi. Mnayemsikia ni mtume Leoponsa Bimana kutoka katika kanisa la Holy City of God Temple, Kenya, Nairobi. Mbere ko dutangira dufite ijambo ryo kwaturira hamwe. Kabla ya kuanza tuna neno la kukiri kwa pamoja. Kwatura amagambo agize indirimbo nshya. Ni kutangaza maneno anayounda wimbo mpya. Ni wewe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. Ni wewe unayestahili kuchukua kitabu hiki na kuvunja mihuri yake, kuko watambwe ugacungurira Imana abo miryango yose no mu ndimi zose. Kwa kuwa ulitolewa ukakomboa watu wa Mungu wa kila kabila, kila taifa, no moko yose no mahanga yose ubacunguje amaraso yawe, na nchi zote na lugha zote ukiwakomboa kwa damu yako, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi, ukawafanya kuwa makuhani na wafalme wa Mungu wetu katika ulimwengu. Uyu musi wa gatandatu. Leo ni siku ya Jumamosi, umusi wo gukira kw'indwara, ni siku ya uponyaji wa magonjwa. Aho dukurikirane hose wizere, mahali popote tunapotufuatilia uamini Yesu niwe akiza. Yesu Kristo ndiwe mponyaji, kandi yohereza ijambo rye rigakiza, na anatuma neno lake linaponya. Tugenda ku ijambo riri muri Matayo 15:29-31. Tunaenda kutumia andiko liopo katika kitabu cha Matayo, ni sura ya 19 mstari wa 11-12. Navuga ngo Yesu avayo ajya ku nyanja y'i Galilaya, azamuka umusozi aricara. Panasema Yesu akatoka huko akavuka bahari iliyopo Galilaya akaenda mlimani akaketi. Abantu benshi baza hari bazana abacumbagira n'ibirema n'impumyi n'ibiragi n'abandi barwayi benshi babarambika hasi imbere ye arabakiza. Na watu wengi wakaja mahali alipo, wakaleta walemavu, wakaleta wagonjwa, naye akawekea mikono akawaponya. 31 31. Abantu batangara babonye ibiragi bivuga, ibirema ari bizima, abacumbagira bagenda, n'impumyi zireba, bahimbaza Imana y'Abisirayeli. Wakashangaa walipoona vilema wakitembea, viziwi wakisikia, vipofu wakiongea, ikawafanya waweze kumtukuza Mungu wa Israeli. Iyi nkuru ndayikunda, hii habari naipenda, kandi intera kwizera Yesu cyane, na inanifanya mimi kumwamini Yesu sana. Atari kumwizera kubera ibi byanditswe aha, si kwamba ni kumwamini kutokana na maandiko haya, iyo mbonye ibyo yakoraga icyo gihe n'uyu munsi akibikora, ninapoona alichokifanya enzi hizo hadi leo akitenda, binyemeza kuko yararejo uyu munsi ariko ari kandi arikazahora iteka. Inaniaminisha kwamba alivyokuwa jana na leo hata milele ndo alivyo. Bikatwemeza ko Yesu adahinduka, na inafahamisha kwamba Yesu habadiliki. Biblia yavuze ngo Yesu avayo ajya ku nyanja y'i Galilaya, azamuka umusozi aricara. Biblia kabisa imesema vizuri, Yesu akaondoka huko akafika kando ya bahari ya Galilaya, akapanda mlimani akaketi. Abantu benshi baza hari, na watu wengi wakaja mahali alipokuwa. Ariko igihe bazaga, na walipokuja bazanye abacumbagira n'ibirema, waliwaleta viwete na vipofu. Abacumbagira kumburi n'abantu bagize amaksida, hao viwete ni watu waliopata ajali, ibirema nabo nuko bavutse, vilema ndo wamezaliwa hivyo. Ngo hari harimo n'impumyi n'ibiragi, na kulikuwepo na vipofu na mabubu, n'abandi barwayi benshi, na wengine wengi bafite indwara zitandukanye, wakiwa na magonjwa mbalimbali, babarambika hasi imbere ye, wakawalaza mbele ya Yesu. Yesu atangira kwigisha ijambo, na Yesu Kristo akaanza kufundisha neno, avuga iby'ubwami bw'Imana, akazungumzia kuhusu ufalme wa Mungu. Amaze kuvuga iby'ubwami bw'Imana, na alipomaliza kuzungumzia kuhusu ufalme wa Mungu, Yesu akora igikorwa cyo kubakiza, na Yesu Kristo akafanya kazi ya kuwaponya. Arabakiza, akawaponya, arabakiza bose, akawaponya wote, arabakiza, akawaponya wote. So Yesu tuvuga rero, Yesu huyu tunayemzungumzia, wakoze ibingibi, aliyefanya hili, n'uyu munsi aracyakiza, hadi leo anaponya. Biblia iravuga ku 31, Biblia inasema kwenye mstari wa 31, bituma abantu batangara, na ikawafanya watu kushangaa, babonye ibiragi bivuga, walipoona
mabubu wakisema, babonye umuntu wavutse atavuga ari kuvuga, waliona mtu aliozaliwa ni bubu akiwa anazungumza. babonye abandi bageze mu gihe kuvuga bikanga, babona baravuga. Wakaona waliofika kwa muda fulani hawezi kuzungumza wanazungumza. Babona ibirema ari bizima, wakaona vilema wanakuwa wazima. abantu bavutse batagenda abantu batangiye kugenda, wakaona watu walizaliwa bila kutembea wakaanza kutembea. babona abacumbagiraga bure batambuka neza, wakaona waliokuwa ni viwete wameanza kutembea vizuri, abagenderaga ku mbago bariho baragenda neza, waliokuwa wanatumia gogo wanatembea vizuri, bariho baratambuka neza, wanatembea vizuri. babona impumyi ziro zirareba, wanaona vipofu wanatizama. babandi bavutse ari impumyi, wale walizaliwa wakiwa ni vipofu, babandi bakuze bakarwara indwara zikabatera guhuma, wale waliokuwa wakubwa wakapata ugonjwa ukaleta babone bariho barareba, wakaona wanaona, bitera abantu guhimbaza Imana, na ikawa sababu ya kumtukuza Mungu. icyo nshaka kuvuga ni iki? Na tutaka kusema ni nini? iyo cyo dukora kuri munsi wa gatandatu wo gukira kw'indwara, tunachokifanya siku hii ya Jumamosi ya uponyaji aba ari ukugira ngo izina ry'Imana rihimbazwe, ni ili jina la Mungu litukuzwe. icyo nshaka kuvuga rero, ninachotaka kusema, birashoboka ko uri igipfamatwi, yawezekana wewe masikio yako yameharibika. ntabwo ari ukugutuka, si matusi, ahubwo ufite ubumuga bw'amatwi bwo kutumva, una ulemavu, masikio yako hayasikii. birashoboka ko ufite ubumuga bwo kutareba, uri impumyi, yawezekana wewe macho yako hayaoni, birashoboka ko ufite indwara zitandukanye utazi, wewe yawezekana una magonjwa mbalimbali usiyoyajua. aho uherereye hose naho uzatwumvira hose, mahali popote ulipo na mahali utakapotegea sikio, Yesu ko ararejo uyu munsi niko azahora iteka. Yesu Kristo alivyokuwa jana, leo hata milele ndo alivyo. Ndio mpamvu uyu munsi ari umunsi wo gukira kwawe mu izina rya. Ndio maana leo ni siku ya uponyaji wako. Uyu ni umunsi ibiragi bivuga. Leo ni siku mabubu wanaenda kuzungumza. Kuzakurikirana iyo diuri kiragi ijwi rya rizatoba kuvuga. Yoyote atakayefuatilia voice hii akiwa ni bubu, sauti itatoka. Uyu ni umunsi impumyi zireba. Leo ni siku vipofu wanaenda kuona. Ibirema bikaba bizima. Walemavu wanakuwa wazima. Barya bagenderaga mu makinga, wale walikuwa wanatembelea mabaskeli, barya bagenderaga ku mbago, wale walikuwa wanatembelea magongo, bagatangira gutambuka mu izina, wanaanza kutembea kwa jina la Yesu. So kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, ili jina la Mungu litukuzwe. Aho unegeye amatwi hose muri aka kanya, mahali popote unaponitegea sikio muda huu, ufite ikibazo cy'amaso ufate ku maso yawe. Kama una tatizo la macho, shika macho yako. Ni ufite ikibazo cy'ururimi ufate ku munwa wawe. Kama una tatizo la ulimi, shika mdomo wako. Ni ufite ikibazo cy'amatwi ufate ku matwi yawe. Kama una tatizo la masikio, shika masikio yako. Shoko ufite ugutwi kumwe kutumva cyangwa yose. Yawezekana una sikio moja halisikia au yote. Ariko niba ari amatwi yose ubwo muri kumwe gufatire kuko ntabwo uzaba wabyumvishe n'ubundi. Kama ni yote, sasa yule aliyopo karibu na wewe akushikie masikio, maana wewe hujasikia. Wagenderaga ku mbago cyangwa se mwikinga. Kama wewe ulikuwa unatembelea baskeli au gongo, uyu ni umwanya wo guhaguruka no gutambuka. Huyu ni muda wa wewe kusimama na kutembea. Ibyo tukubwira ntago ari inkuru, tunachokuambia si story, kuko nibyo twabonye, ni tulichokishuhudia. Tubona n'amaso yacu, tulishuhudia kwa macho yetu, nibyabona birahari byo kubihamya, na mashahidi wapo wa kulishuhudia hili. Rero uko niko kuri, huu ndio ukweli. Iyo mpamvu muri aka kanya mu izina rya, ndio sababu muda huu kwa jina la Yesu, nirukanye daimoni utera uburagi ku buzima bwawe. Nafukuza pepo asababishayo ububu kwa maisha yako. Soka genda mu wewe pepo wa ububu, toka kwa jina la Yesu. Daimoni wica amatwi y'umuntu, soka genda. Pepo uharibiwa masikio ya mtu, toka kwa jina la Yesu. Daimoni wazibya akanwa kawe ndamwirukanye mu izina rya Yesu. Huyo pepo aliyoziba mdomo wako ninamfukuza kwa jina la Yesu. Daimoni watuma gutumva ndamwirukanye mu izina rya Yesu. Huyo pepo aliyokuwa anafanya wewe usiweze kusikia ninamfukuza kwa jina la Yesu. Daimoni urema jenda mu izina rya Yesu. Huyo pepo wa ulemavu ninamfukuza kwa jina la Yesu. Daimoni ubumuga butuma udatambuka neza agende mu izina rya Yesu. Huyo pepo anayokuletea kuwa kiwete ninamfukuza kwa jina la Yesu. Daimoni uteza indwara zitandukanye ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Pepo asababishayo magonjwa mbalimbali ninamfukuza kwa jina la Yesu. Kanya mu izina rya Yesu. Kwa muda huu kwa jina la Yesu, nirukanye uwo bumuga nizo ndwara zose. Ninafukuza uo ulemavu na magonjwa yote kwa maisha yako. Nirukanye daimoni wa kanseri. Nimefukuza pepo wa kansa. Nirukanye daimoni uteza ubumuga bw'umugongo. Nimefukuza pepo aletao ulemavu wa mgongo. Nirukanye daimoni uteza ubumuga bw'amaso. Ninafukuza pepo asababishayo ulemavu wa macho. Daimoni uteza ubumuga bw'amatwi.
Ninafukuza pepo asababishayo ulemavu wa nirukanye dayimoni masikio. uteza ubumuga bw'uburwayi bw'umutwe. Ninafukuza huyo pepo asababishayo ugonjwa wa kichwa. nirukanye dayimoni uteza uburwayi bwose. Ninafukuza huyo pepo asababishayo kila indwara zose ugonjwa. zizwi ndetse n'izitazwi. Ni magonjwa yajulikanayo na indwara yasiyojulikana. zose z'urukoba. Ni magonjwa yote ya ngozi. indwara zose zo mu nyama. Ni magonjwa yote ya nyama. indwara zose zo mu maraso. Ni magonjwa yote ya damuni. indwara zose zo mu ngingo z'abantu. Ni magonjwa yote ya kwenye viungo vya nirukanye wanadamu. umudayimoni mu izina rya Ninafukuza Yesu. huyo pepo kwa jina la nirukanye Yesu. umwuka mubi. Nimefukuza hiyo roho chafu. ndamwirukanye ku buzima bwawe mu izina rya Ninafukuza Yesu. kwa maisha yako kwa jina la Yesu. ndamwirukanye ku mero ya mu izina rya Yesu. Ninafukuza kwa life yako kwa jina muri la aka Yesu. kanya mu izina rya Kwa Yesu. muda huu kwa jina la Yesu. ndavuze ngo Yesu aragukijije. Ninatamka Yesu wowe ari amekuponya. impumyi Yesu aragukijije. Wewe uliyekuwa ni kipofu Yesu wari amekuponya. ufite ikibazo cy'amaso Yesu Wewe aragukijije. uliyekuwa na tatizo la macho Yesu amekuponya. wari ufite ikibazo cy'amatwi Yesu aragukijije. Wewe uliyekuwa na tatizo la masikio Yesu amatwi yawe amekuponya. mazima mu izina rya Yesu. Masikio yako yamekuwa mazima. wari ufite ikibazo cyo kutavuga Yesu Wewe aragukijije. ulikuwa na tatizo ulikuwa huwezi kuongea Yesu ubaye muzima amekuponya. mu izina rya Yesu. Mzima kwa jina la Yesu. wari ufite ikibazo cy'amaguru Yesu Wewe ulikuwa aragukijije. na tatizo la miguu Yesu amekuponya. ubu ushobora guhaguruka ugatambuka. Waweza kusimama na wari ukatembea. ufite ikibazo cy'umugongo Yesu Wewe aragukijije. ulikuwa na tatizo la mgongo Yesu amekuponya. Yesu akije impyiko zawe. Yesu ameponya fiko zako. Yesu akije umutima wawe. Yesu ameponya moyo wako. Yesu akije ingingo zawe. Yesu ameponya viungo vyako. ubaye muzima mu izina rya Yesu. Umekuwa mzima kwa jina la Yesu. urakize mu izina rya Yesu. Umepona kwa jina la Yesu. akira ubuzima muri aka kanya. Pokea uzima muda huu. akira gukira mu izina rya Pokea Yesu. uponyaji kwa jina la Yesu. Yesu aragukije muri aka kanya. Yesu amekuponya muda huu. wagenderaga ku mbago Yesu Wewe uliokuwa aragukije. unatembelea kwenye magongo, haguruka Yesu aragukije. simama, Yesu amekuponya. Yesu aragukije. Yesu muri amekuponya. aka kanya tangira gukora icyo utashobora Muda gukora. huu anza kufanya kile wewe ulikuwa huwezi kufanya. tangira kugerageza gukora cya kiri cyari cyaranze. Anza kujaribu kile kilichokuwa kimekataa. Yesu aragukije muri aka kanya. Yesu amekuponya muda huu. amaso arakize mu izina rya Macho Yesu. yako yamepona kwa jina la Yesu Yesu. akije amaso yawe. Yesu ameponya macho yako. Yesu ndagushima kubwo muntu ukije amaso. Yesu ninakushukuru kwa mtu yule mponya Yesu macho. ndagushime kubwo muntu ukije izo ndwara zo mu mubiri. Yesu ninakushukuru kwa mtu yule mponya Yesu magonjwa ya ndagushime mwilini. kubwo mutwe ukijije. Yesu ninakushukuru kwa mtu ndagushime yule kubwo mponya mimba. kanseri ikize. Ninakushukuru kwa kansa iliyopona. ndagushime kubwo sida ikize. Ninakushukuru kwa HIV iliyopona. ndagushime kubwo diabete ikize. Ninakushukuru kwa ugonjwa wa sukari Mwami uliyopona. Yesu ndagushimiye Mfalme Yesu ninakushukuru kukijije uwo muntu kwa kuwa umemponya mtu huyu. abaye muzima mu izina Umekuwa rya Yesu. mzima kwa jina la Yesu. ndagushimiye Ninakushukuru ko abantu bahimbaza Imana kubw'icyo ukoze muri kwa uwo kuwa muryango. watu watamtukuza Mungu kwa kile izina ulichotenda ryawe kwa mtu rihabwe huyu. icyubahiro. Jina lako lipewe ubaye heshima. muzima mu izina rya Umekuwa Yesu. mzima kwa jina la Yesu Yesu. aragukije. Yesu amekuponya. tangira gushima Imana. Anza kumshukuru Mungu. uri gukora icyo utashobora gukora. Fanya kile wewe ulikuwa huwezi shimira kufanya. Yesu ubaye muzima. Shukuru Yesu umekuwa mzima. Yesu aragukijije. Yesu amekuponya. Yesu arakubohoye. Yesu amekufungua. ubaye muzima mu izina rya Umekuwa Yesu. mzima kwa jina la Yesu. urakize Umepona mu izina rya kwa jina la Yesu. Yesu. Amen. Amen. turakwakira ejo mu makoraniro Tunakupokea kesho kwenye kusanyiko. kandi ibuke ko dimashi ya nyuma y'ukwezi ni dimashi yo gukira no kubohoka. Na ukumbuke Jumapili ya mwisho wa mwezi ni Jumapili ya uponyaji na jya uzana abarwayi b'ipfamatwi, impumyi n'ibirema. walete viwete, walemavu, Yesu atawaponya muri Holy City of God Temple. ndani ya Holy City of God karibu Temple. kandi ushingire intahe Na utuletee ushuhuda kandi utwohereza n'intahe kuri audio kuri iyo nimero ya telefone. na uwe unatutumia ushuhuda kwa namba hiyo ya simu. Shalom. Shalom. ibuka nimero ya telefone. Kumbuka ile namba ya simu gutanya +254 plus 254 743 743 942 942 757. 757. fata nanjye gusengera isengesho. Omba pamoja nami. ni ukuri kugirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'iminsi yose nyiriho, nanjye nzamu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Uwiteka agumugisha kurinde. Bwana akubariki na kukulinda. Uwiteka kumurikishirize amaso akugire neza. Bwana akuangazie nuru za uso wake na Uwiteka kukufadhili. akurebe neza guha amahoro. Bwana akuinulie uso wake na Mu izina kukupa rya amani kwa Yesu. jina la Yesu. Amen. Shalom. Amen. Shalom. Shalom.